Udharjan deng jeratur luring thipi rong hang hem langtuk harni chomkan kapadu pon jephan serathon kang thumpon. Karbiang long rong saramai mahang ke thek ingdeng nerkep KPH along misen pen katalon pon. KEC Forest Department along aron repen vorengang hoi ke klembo matumaphan ingthan etji pusi KEC CM rong haipon. Karbiang long arlu ki ongdung medical pharmacy kulat aron arlu ki chokli mavi. Aprangsi biota kila rado anaphan gardom bajelo gardom non adaba biota long pen samyu jang terangpi non arjui kha biotang tompen. Non gewangji jang miniphai krep hopen krener kep an dorsing rong hanga bonga hem bidya sing rong hanga hem langtuk harni chomkan mati thireng wangrenga jutang kapadu ponje phan jang miniphai pho arni ada porphai keba porpen labang so jai mek tengpon lapen labang so jai megalong non gewangji langtuk harni chomkan alu mihang nitur kedo anakar biatum sitami alira lo nangachi pidun je phan sangpi sabina teron pia hin pen phirang kya thengnu pachini dun. Lapen labang so jai megalong hem kom hem rai kapang thir lapen ki doge thak kapang thir ponje phan Phuluni Central Municipal Board lapen Phuluni Mohila Morcha ahin pen ingpupon lapen dengjiratur ronghang hem chomkan lita lasaludun nangpu alunjir sitami Phuluni Lems Chairman Bidya Singh rong pi pen labang so alunjir ingpupon Phuluni pen sarhon ingti karbilong rebirta. Hem asai lapen kecipang thir hem kecipang thir lapen ako kijun kecipang thir ason kecipang thir program kedeng pon lasi non nilitum kepang thir akam mabang penang an klem lo lasi non eprang la dak nang kecitu dunji atumapan an sitami hem pendang lok arong ason arong la homosti Phuluni homosti atau mapan an sitami nilihin bang katuneng ri bang kela pen lo adon tin hem sitami kecipang thir erjia phat adon tin hem pan sitami kijun kecipang thir erjia phat along ason la pen akhilu pen arong na kecitong donji pan atumapan sitami kecipang thir pen kacing ki thek lapen ningkang sam pen kacing ki don thek ji aphat kachonengri lo lapen kacitu thuji aphat non eprang sitame ladak penakan kacitong dunji atom phan sita hoson si tum ladak kecipang thir pendang lok kijun pendang lok laso anibang nikri 15 pen ho 18 an la song bong pen an bangta ini tum pinia son sita mela kijun na puthak sita kecirim thek saphat thek an bang sita me ki tolo pulo tangte la li ang bong ke la so kecipang thir dia phansi kadu ka ve dak nan kecitu tu na tum phan sita me chithan chi bojai pen kecipang thir et pen kidu ke phaji phansi nilihin pen kadu ka ve homosti tum phan sitami la pen ladak area soro tum phan sitami nilihin pen tuneng di long paan si lampi Kedam tang jang mini phai phoarni Karbiang long rong saramai mahang ke thek ingdeng nerkep dipu tara langsu karbi jutang aklamalong talon pon adaba por karbi nimrokom arona teng pen siar klipon la sopi kara long klembang phukar litang atuma phan chikimo pon arong asar tum ladak ang song wang person mek parji kumama central committee long kara maipu ram sing terang ari deng pen kara lama ing thurpongsi radamai pi ing nipon aluhiaman pen KEC CM Dr. Tuliram Ronghang EMMEC board chairman la pen kara long klembang phatum chetong dun kara tumpen kachuning ridun alo tengpen
isi pen isi kapachun pon jiaphan cyclem pon bomlu pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon. Karbiang long rong asar mai pini ingdeng narkep amhang ke tegar nika talon ponalong nang letum social media press media nang aci tong dun apon letum han suri kardom pa jeriglo lampente labangso nang letum joini pen kapang dak pona birta kelang arada tum han anstame rong asar mai hin pen kardom pa jeriglo lasi pinia bangke dat labangso mai pi long bangke karbiang long rong asar mai tum ladak karbi penceng lok di masa kapre garong asar tumanda do edlo lasi ahok ahak bangke pini sik sidul arona tengpen karbiang long otonomas council kacari arona allo tengpen rong rup pangri pangdon bisar kidar labangso aphan arong tin sitame bisara hong nang kimpi nang jipu kacuhang pon pado pon lo lapente pinia bangke thomaphan sorkari borgamra tomphan appointment letter ilitum pini karbiang long kacari pon ninge chithinai lapen ini kecing samnai Dr. Tuliram Ronghang CM Saraka Hayatum lapen tim karbiang long tum alang litung wang pensi mai long nang tong nun lo lapente jumeson alam thita jai pon lo lapente la karbiang long rong saramai hin pensitame pinpura lota pidun lo labangke arong tin sitame nireb nitur nihang nijang arong tin sitame bisara hongmai mate hemtun pi labang sunang kimpinang ji pusi ke hang padolo la sorang taksi bisar kidar aron lapente rong rup kacari kecalom aphan sitame kacing thurawai sai akrong sitame nang pinai pusi pini CM Saraphan kacung niri alo papi dunlo pajir dunlo asinona Karbiang Long Autonomous Council Forest Department along ahok he appointment ki pipen ke ong dungara tatum sungnang laso puthak pen ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang pen pherang kia thengnu kaning jepon ki KAC Forest Department along pharokre trokso se atum aron repen vorengang hoi kachipalong atum aphan prabjin pen ingthan pon etpo laso phia ki mi interview pa pipon si aron ateng pen vorengang hoi pithupo Ladake illegal mane laso hormu bangala pohino forest department along illegal appointment to tell bang create trucks bang suri sira bang farot truck abadu hola bang suri sira bang farot truck abad latuma phan ningkanisi asileri pinang latum phan 60 crore plus kuti truck plus lake Karbiang Autonomous Council Revenue Department pensi pinangi lapet gon laso bang suri sira bang farot truck abang pu bang piatum woreng abar cycle long atum hula tum bangke Karbiang Autonomous Council pen approval abe Karbiang Autonomous Council pen advertise pipe lapen ke latum bangke la pumasi appointment period lasi Supreme Court isi order do je without advertisement, without interview, as per merit si in a appointment pinangi. Nali interview pipe pin pen, wareng awar sai pilong te lake illegal lo, latum ke mo pike atuma siliri ke long ledat. Laso ka mat has nil tum Karbiang Autonomous Council pen, non ke claim boy tum le pilong thuna, sita nil tum angke formality bang claim na kogi. Nil tum advertisement PG. Interview info lale latum peklem tu latum ningkan troksin arkia sirkia peklem tum dadu latum le peklem na latum le pelong na sita inglong so tum silong po inglong so tum si la gute long fresh ke do long ekleman ke pipo sita me hala a formality pen
arona ting pen claim na kok ji Karbi Anglong Autonomous Council pen yong si interview ta call ke Karbi Anglong Autonomous Council pen advertisement pipe pulong te lake tuma salary bang ke long ledat lasi Supreme Court ta order do lake la pen nilitum dag legal advice en lo hala pen ke hala PCCF rabha din hosil hai illegal appointment kipi la pen alang phan bang ke nitum Karbi Anglong Autonomous Council pen La so joy pen vorengang hoi ki pialong kacerap do na barim PCCF abhijit raba kang ni bom hot kacerap do na tum ana phanta ang theklong pon poluti arona teng pen insai jibuta KEC CM Dr. Tuliram Ronghang pen ning je pon thu decision and lo isi resolution NC nil tumangke alang tuma phan la ubhijit raba phan PCCF apranga bari ma phan KS ki PE phan hukum PL la si pini malom ke KS alang to phan pipo la da bang ke la illegal appointment ke do an lo illegal appointment ke nikan ke bak aprang atum ke kandidata hai ta la illegal appointment ki pia tum an bang ke la bang ke akon tum than thu et se thela tum bang ke sanction post ta hai ba alang tum bang ke la Karbi Anglong Autonomous Council bene ke create kali tal nil tum ka matha bang ke la tum le pelong na la benglong so tum silong po sita me arona tang pen claim nang kok gila bang ke Certain 1600 along pen forest guard pen FR1 ma forest guard forest guard ado forester ado lahai tum do dak lang lo ranger bang abi forest guard lahai do LDA do la pen ke master road ado lahai do pangrom pet pen si lahai ipi Tesla 1600 bang state sector ma council sector lage mane illegal lo sab to ipi council sector ta dota hai state sector ta dota hai ta illegal appointment lo lage aron re pen ki pi appointment lo lage asi Supreme Court isi kapang dak do je appointment PG pulong te advertisement pi nang ji appointment PG pulong te interview call nang ji la pen ke as per merit list ting man si pi nang ji la ki undun mama 1 2 3 lai tu man si pi nang sir na non claim bang tu mang ke tu don tunge ni ata ta kini tang lo ke kar port ka sin un puma ko ta lage chin de lang tu long le det pol lage upai be det pol lage nang tum le na mon thi tha lage lang se la illegal appointment na bang ke lage la tum han pelong thunang he da lage ni tu mangai formality ke claim back nang ko ronat tang ben si ta la ke hang jo atum phani ko solo sana non kala join long le go ala so jitu appointment fact upon job try tum phani ko sana la appointment ke da Karbi Anglong Autonomous Council pen lage pikeli mate la ke illegal appointment polo ke mane aron re pen ki pi appointment polo ke la si ang ton senil tum la bangke monthi pa ka po la si athe pi alam lo la tum le pelong nang la tuma pelong ye phansin na bori po sitame aron tang pen claim na ko interview long nang po pinana sa kan ta labang so illegal appointment na long pen nang an officer to kachirap dan do la si official ma case pe pitoy lo ke main ke PCCF pen se damati PCCF bari deng pen se la appointment ke dam se ko dia po dom pithul hai la si hola mama ki pi phan ke ni tum bang ke case PL lo lage sir officer pande to relon ta hala sakuri legal appointment madan na poisa evidence long ko hala teman tanya puma kali lam mama hala tum ke nitum chin de nitum le hukum ki pi kali ke dia mane la dak poisa en lo sakuri nang pipo po ke nitum ke mangyok phana toy ti den mangyok phana hukum tho the yong si alang tum yong si ki pi pulong te alang tum si ke chok chelo lake ako mane IM ari deng yong si ki pi pulong nang than no la so IM han nili make insai ponilta nili kolik sum yong si claim la so boreng war sai pen tangka poisa ki en la so forest department ben bangte nili panang than no dalal tum amin iklang ko sar lang hala middleman tum ge hala tum si la mama la pibe ka tum tangka poisa pibe hala tum si chendem nang polake nili tum le hukum ki pi kali mate lage sir de interview call po pula si interview bang na dum si call Prabjin po lagi, hala arona teng pensi, do nang tum chini ji, monang tu media long tek long po, lagi pub advertisement tu ji, la pen ke lahai tum hanta ko hang tu et po, chok po. Lahori janang kangalong ki ongdung medical pharmacy along arona lo ki chokli mawi pin pensi kulada ningkan ta bipon bomlo pinpur me kedam tangar ni pentala puson si jor bomlo bonta isi ning dugalang komat ni jong si kopai gilang no pen ronga treatment pen aprandam jui poloti komat lo adai ke chen la sonsi ajaha ka kulada long ki expiry date mati ke partanga medicine he huisi jor bom puta ang thek long po
lasi arpu gedo medical department medical man parta ke thigi ding atum kachelang duna kinang sot pusi kacherok togara da tumpen kachuni lipo sangti dipen projen terang karbilong rebiota কৰপৰা শিকিছে ফাৰ্মাচী মই লংকাৰ পৰা শিকিছোঁ লংকা কোন জেগাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ শিকিছে আপুনি ডক্টৰৰ লগত থাকি শিকিছে না মেডিকেলত আপুনি শিকিছে ডক্টৰৰ নামজন ডক্টৰ ৱাৰিছ তেওঁৰ লগত কেইবছৰ থাকিলে আপুনি মোটামুটি 3 বছৰ থাকিছোঁ 3 বছৰ আপুনি বেজী মৰা শিকিলে না দৰৱ বিক্ৰী কৰা দৰৱৰ নাম শিকিলে ড্ৰপো বিক্ৰী কৰিছোঁ কেতিয়াবা এই ইমাৰ্জেঞ্চি বেজিটেজিও মাৰিছোঁ তেওঁৰ আপোনাৰ চৰকাৰী ডক্টৰ নে আপোনাৰ প্ৰাইভেটত আপুনি শিকিছে তেওঁ চৰকাৰী ডক্টৰ এতিয়াতো ঢুকালে এতিয়া তেওঁৰ পৰা আপুনি 3 বছৰ শিকিছিলে মানে 3 বছৰৰ পিছত আপুনি নিজে আপোনাৰ মানে মেডিকেল আপুনি খুলিছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিটো আপোনাৰ হৈ আছে যে আপোনাৰ ট্ৰেডিং লাইচেন্স বিষয় লৈ আমাৰ আপুনি নিউজত চাইছে ট্ৰেডিং লাইচেন্স বহুত জেগাত নাই তেওঁলোকৰ আপোনাৰ কিবা লাইচেন্স বনাবলৈ কাৰণে বাৰংবাৰ কাউন্সিলে আপোনাৰ অনুৰোধ কৰি আছে আপোনালোকে লাইচেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ কৰি লৈছে বনাম বুলি ভাবিছে না নবনাম বুলি ভাবিছে নাই বনাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মানে বিষয়টো লাইনটো নাজানো 2-3 বাৰ গৈছোঁ আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বাৰংবাৰ কাউন্সিলে কৈ আছে আমাৰ লাহোৰী জানৰ লাগে আহিছে বৰ্ডাৰ এৰিয়া লাগে লাইচেন্সৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু এটা সৰু পোৱালি পৰ্যন্ত আপোনাৰ মোবাইল চাব জানে মই ডিপুলৈ গৈছোঁ 2-3 বাৰ কিন্তু মানে ক'ত কি বনাই সেইটো মই বিশেষকৈ নাজানো নাজানাকে আপুনি ইমান ডাঙৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰি আছে আপুনি নজনাকৈ কেনেকৈ এনেকৈ ব্যৱসায় কৰি আছে ফাৰ্মাচী নাই মাজে অকণমান দিন আগত ক'লে মানে দিব বুলি ফাৰ্মাচী আপুনি 5 ইয়াৰ্ছ বা 7 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চ এটা কৰিব লাগে সেই কোৰ্চটো আপুনি কৰা নাই ডক্টৰৰ লগত থাকি আপুনি ডক্টৰৰ পৰা এটা প্ৰমাণ লৈহে আপুনি মেডিকেল খুলিছে ফাৰ্মাচী চলাই আছে হয়নে নহয় সত্য সেই কথাটো হয়নে নহয় সত্য ফাৰ্মাচী আপুনিতো এটা কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কৰা নাই কোৰ্চ নকৰাকৈ কোৰ্চ বিনা অনুমতিত মানে আপুনি ফাৰ্মাচীটো চলাই আছে Yabiota Lansi Kangtonlo Kardom